А почему? Все, уезжайте, на своих машинах поедете. Служить машина зала, айдайте, гараж ставьте. Evet, служить машина, айдайте. Хотя бы попробуем. La yemi. Demek bu diyor kaçan masa var da zaten. Diyor Allah gördüğüne böyle de iş yakışmaz da. Suyun bayağı hoş olacak da. Ne işine götür olsun. Aramızda atmak kadar. Kaçan mı diyor? Şey